ukandira rimwe turiya dutushe ari tubiri, gihinda uhita urekura kuri rya tushe rigabanya volume, ugahita ukanda ku itushe ryongeza volume, ugahita urekura ku itushi riyatsa. Murabona utu tugambo duhita tuzamo. Utu tugambo duhita tuzamo, uramanura ugahita uselectinga hano handitse ngo wipe data or factory reset, ugahita wemeza. Ugahita wongera ukemeza, ugategereza, ugahita wongera ukemeza hano kuri rino tushe. Mu gihe iri kwaka ndabereka iriya samari ya tuno tubutoni nakanzeho, ishoboye kuba yabatera challenge mu gihe murimo gutunganya namwe telefone yanyu. Wowe you press this switch button and volume down at the same time. When the phone vibrate, you ignore pressing on volume down and you press on volume up. Thereafter, you ignore pressing on this volume. Nimba kugira urabona ko kuyifunga biba bidakunda, kubera ko ujya kuyifunga bakakubwira ngo ushyiremo password, no kuyifunga bakagusaba password. Wowe urayifunga, wowe kugira ngo izime hazemo turiya tuntu, ukanda kuri iri tushi ndetse n'iri ngiri. Itushi riyizimya n'itushi rigabanya volume, ukabikandiraho icyarimwe, ugategereza wihanganye. Noneho igihe phone ivibratinze, ivibura kakandi kavibura nk'aho telefone igiye kwaka, uhita urekura kuri rya tushi rigabanya volume, ariko rya rindi riyatsa ukirikanzeho, ugahita uzamuka hejuru ugakanda ku itushi rigira gute, itushi ryongeza volume. Wamara kurikandaho direct ugahita urekura ku itushi rigira gute, ku itushi riyizimya. Okay, rero wamara kurirekuraho twa tugambo tukaba turaje. Iyo turiya tugambo tuje uba wayishoshe rwose nta kibazo. Okay, murabona ko telefone yacu irangiye, igisigaye ari ugukora icyo bise setup.
ya murabona ko telefone yacu iba yavuyemo password. Iyi twakuragamo password murabona ko ari Samsung Galaxy A04i. Ubu buryo nibwo ushobora gukoresha ukuramo password, pattern, pin in case you forgot it. Okay, noneho rero uramutse ugize akabazo ku bintu mba nakweretse, ntabwo na uploadinga video ngo mpite ngenda gusa, ushobora kunshakira kuri ino nomero ukanyandikira kuri WhatsApp mu gihe wahuye n'akabazo, nkaba nabasha kugufasha mu gihe nakweretse step bikanga. Mu gihe inzira nagiye nkunyuriramo bitakunze, ushobora kunshakira kuri zino nomero nkaba naguhereza ubundi gufasha. You see, you can find me on this number in case you detect any issue on my video. So thank you for watching my video. You remember to subscribe on Kevin Technician. Ikindi kandi ino video nagomba nya-uploadinze for sealing, you just, it's for teaching, it's focus on education. Anyway, thank you again for watching my video. You remember to subscribe on Kevin Technician.